Toza wa Rayon Sport mushya, ibiganiro byo byarangiye. Uyu Saliudia rwose ubwo we reka tube tumurekeye. Amafoto ye muragenda murayabona ya Saliudia. Ni umugabo wirabura cyane, muremure, ushinguye metero hafi imwe na mirongo. Saliudia nabonye ari ku mbuga za kafu zitandukanye, baragiye bamwandikaho inkuru zitandukanye cyane cyane zigaragaza ibyo yabaga yakoze. Ubwo rero urugendo rushya agiye kurukomereza muri ekipe ya Rayon Sport. Ababyibuka mu mbwira, Rayon Sport yaruka gutozwaga n'umutoza uvuye muri Senegal ryari. N'ubwa mbere biraba bibaye. Ni nabyiza ko uyu Saliudia agiye kuza muri Rayon Sport asanzemo abandi bakinnyi b'Abanyasenegale barimo buragiye ngarukaho ba Yusu na ba For, kandi noneho bidasubirwaho Yusu Dianye. Bari gutekereza uburyo araza kuba ari we uba kapiteni wambara igitambaro cya Rayon Sport. Rwose ibiganiro nabyo bigeze kure, iyo nayo n'indi breaking news twababwira. Hanyuma rero Rayon Sport yakoze n'imyitozo ya nyuma kuri uyu munsi, yitegura amagaju. Barakina ku munsi w'ejo kuri Kigali Pele Stadium. Ejo Tadeo yagiranye ikiganiro n'abakinnyi ba Rayon Sport bakuru, barimo ba Bigirimana Bedi, barimo ba Sumani Ndikumana ndetse na Emery Bayisenge. Bagiye bagirana ikiganiro kiri hagati y'iminota 20 na 15 bose hamwe uyiteranisha. Mu bintu baganiriye rero, ubwo nibwo budasa bwacu. Icyo ugomba kumenya cyo nuko Rayon Sport ejo mbere yuko ngo bajya gukina n'ikipe y'amagaju, uwitwa umukinnyi wese babereye n'ifaranga n'uwo muri staff araza kuba yaribonye. Ariko ubushobozi Tadeo ari kubukura he? Kuko kuri match ya Rutsiro Tadeo yatanze prime y'ibihumbi 150 kuri buri mukinnyi bro. Ni amafaranga menshi. Prime yarayitanze. None nejo ekipe irajya gukina yahembye buri muntu. Ariko uriya mukino abonye umutoza ashobora kuzana witwa Abdurrahimane, muremure ushinguye. Kigali ishobora kuzakangarana. Kigali ishobora kuzakangarana. Uyu mukinnyi nabonye ushobora, none uyu mutoza abakinnyi afite ashobora kumanukana i Kigali. Ni amapoto yayandi yo ku mihanda ushobora gushyiraho amasinga gusa ukagenda uyageza mu bantu. Ni amapoto y'amashanyarazi bro. Ni barebare, barasumba ba Yusu Dianye kure hano ni Kigali, barasumba ba For inganye. Iyi Rayon Sport ahubwo none hose simbizi. Ndi kuvuga inari kuri Tadeo yasezeranyije abakinnyi ko ejo mbere yuko bakina n'amagaju, nubwo ko byura ku isaha y'isa 7 ejo nibwo banke ziba zifunze nyinshi, abantu batangiye kujya muri siporo rusange yo kuwa gatanu, zizafunga yamaze kurotira amafaranga y'ikipe ya Rayon Sport, yamaze kuyaretira bagiye guhembwa. Uberewemo amafaranga wese azarara ahembwe. Hanyuma imyitozo yakozwe ejo n'uyu munsi, nabonye witwa Nganye For cyangwa se For Nganye ari mu bakinnyi bayikoze kandi yose bakayirangiza. Bivuze ko igiye kujye anytime ushobora kuza kubona For Nganye ari kuri paper sheet y'umukino. ndetse ikabirera ikiriko
araza no kugaruka mbere cyane y'uwitwa Asumani Ndikumana. Asumani akazagaruka asanga Foringanye ari kwenda bafite, kubera ko buriya Foringanye ugaruka kuvunika, yari yavunikiye kuri match y'Amagaju umwaka ushize, none bagiye no kongera guhura. Se n'umwaka ushize? Oya, ni muri uyu mwaka. Numva ari muri uyu mwaka. None agiye kusa n'ugaruka, kuko kuri match y'ejo ashobora kuzaba hari, n'ubundi ashobora kuzagaruka. Rayon Sport yakinnye n'Amagaju, ekipe yari yavunikiyeho, aha we yari yavunikiye, ni naho agiye kugarukira. Noneho ushobora kwibaza ngo Rayon Sport yakoze imyitozo ihagaze neza ku mutoza Aruna Feruzi, ukibaza ngo iraza kumanuka gute? Icyo wamenya cyo nuko Aruna Feruzi ari kugendera muri wa murongo w'Abafaransa, cyangwa se wa murongo w'umupira w'amaguru wa nyawo, uvuga ngo ugira imvugo ivuga ngo il ne change pas l'équipe qui gagne. Ibyo guhindura ekipe yatsinze ntabwo abyumva, kuko dukurikije imyitozo ya nyuma ya Rayon Sport twakurikiye, ushobora kubona 11 ukabamenya. Abo rero nibo mugiye kumenya. Baramanuka ejo ku Magaju, Rayon Sport itsinda Amagaju. Njyewe ntago muri cyane mvuge ngo ngese ngo match ejo ngizagenda gute. Kuri Rotsiro sinabibabwiye, ntibyabaye. Ubwo icyo nababwiye kitabaye mwakimbaza. Ejo Rayon Sport itsinda Amagaju 11 bagororotse. Nk'uko bisanzwe mwizamu agomba kuba ari Pavel Nzira, muri defense niho hashobora kuzabamo impinduka, hakajyamo uwitwa Yusudiyanye ndetse na Emery Bayisenge. Kabange akaba yabanza kuri bench, Serumogo kuri kabiri, Musore Prince kuri gatatu. Ku munsi w'ejo muri mediane birashoboka ko hazabamo impinduka. Sefu akajya kuri bench, Richard agakina 6, Bigirimana Beda agakina 8, Tambwe Guruware Ngogo akajya ku 10. Uruhande rumwe rugacaho Basane, urundi ruhande rugacaho uwitwa Tony Kitoga. Urumva kuri pointi hakajya Habimana Yves. Gusa mu bakinnyi bagomba ko bari kuri feuille de match ejo, Foringanye nta gindutse, batagoye n'umubare w'abanyamahanga, bateganya ko ashobora gukina, ashobora kuzaba ahari. Iyi ni inkuru nziza cyane kwa kunzi b'ikipe ya Rayon Sport. Ndababwira ko mu ngendo Rayon Sport iratangira harimo n'ingendo zigana Rubavu ikina na Marine, kuko ndumva nyuma y'Amagaju izasohoka imikino 2. Iyi nkuru nziza ihari nuko iyo mikino yose Foringanye, Asumani Ndikumana Garden bazaba bahari. Kandi Rayon Sport nimara no kwishyura aba bantu bereyemo amadeni bari mu mutoza Robertinho Goncalves Oliveira mu kwezi kwa mbere iragura. Ibya Muhajiri mwumvise narabikurikiranye, n'ubundi acyayikurikirana ngo menye ese ko kayo makuru niyo, ariko birashoboka cyane Muhajiri, birashoboka cyane. Nibyo mbaye nivugiye. Uretse ko nitwa Kibirimana Ismail Pichu, nawe dosiye ze ku meza zari zigize gute? Zari zigihari, ziracyahari. Ubwo ngubwo rwose ye nibyo ngibyo nambabwiye muri ekipe ya Rayon Sport. Ibindi byinshi cyane tuzahura ejo ku mukino nyirizina. Ukwiye ko rakoze subscribe ahangaha, waba utarayikora kwibaza ngo utegereje iki. Iki ni cyo gihe, ni nako kanya terekaho ibiganiro byacu bitandukanye tugutegurira, byabasha kuyikurikirana neza cyane 5 kwa 5.
ulayikinge, usharinge, ukomantinge.